maiso ge bambi gali more baby baby no mwana gasemela maiso ge bambi kantu amulika gira maiso gambe bya kazarwa icho ni mwana tukikirire omukichweka kino kiona kumulengezaniza kiba kizibu kuba busayonda kumuhika hayi mama busayondi mumitano yona busayondi sera busayondi ni wono mwana yasingire ali more baby baby ali more baby baby na maiso ge bambi ali more baby baby only we woman only we woman only we woman only we woman only chulezi mtagira bigambo anti buchulezi wa mama we na tata we omurunga taina kamoika omurunga tazoka omurungi nyairungi bambi akuteta na yeba bamukwata mpora tatika alinke kibumbe kyomuhendo kurugali omubunjo murungi bambi mwano simbira majumu kama wange simbira majuni kwesengereza kozi ebingi mukama sisiraniwe mukama wange otandika simbira majumu kama wange rama yandere bashika simbira majuni kwesengereza kozi ebingi mukama sisiraniwe mukama wange otandika simbira majumu kama wange rama yandere bashika yandara simbira majuni kwesengereza kozi ebingi mukama sisiraniwe mukama wange otandika. Abarozi ba Kitara TV amabara Julius Kyomuhendo amoti mba musajja mulisa nzarwa abamoli kandi na kiro kino turesiro muntu wao wa amani mbagambire gira tujja ku bantu bazaho no musajja obakweta David King Kalisa iwa baire na hondera music industry ya Bunyoro omazira kaire no hulirize bizina bya Bunyoro I'm sure tosakota manyire David King Kalisa kandi ali na pastor murorerezi bishop saa zino nyuma yange ndi King's Records eno studio ya David King Kalisa kandi utugambirwa ali mundo mu studio inekizina kyakora so tujja kugenda tumuiheyo tunyumya nawe baita kutuhondera Kitara TV nkongera kugamba nti werinde kirwaire kinu kya corona otayeho mask yawo utasembera mugenzi wawo sanitizing engaro habwokuba buno obireti buli bwa buli kiro so werinde kirwaire kinu so tujja ku bantu nyumyaho na David King kamba twale mundo mu studio tusole ku bantu muyiha Abarozi ba Kitara TV mbagambege kiro kino twino musajja wa amani kandi mazirigira kumubanjulira Omuzini David King Kalisa kandi ali mulisa pastor wa Christ the Way Church tujja ku bantu nyumyamu nawe murozere tumusangire mu studio ali bize baitu twagamba twamusaba obwire buno twasima yasima yabutuha nkwenda kubajukizire kirwaire kya corona kiroho mulisa webali kutuha obwire buno oiro hatika tusabe nti ngeri tuli hamu itwe na hano tuiho masiki zaitu zinu tusole kuba ntugenda maiso
ngenda kusaba oramukiya abarozi ba Kitara TV. Ego maski ya senongiro. Ati mbaramukize abarozi ba Kitara TV mukama waita simwe mukama ibale kubalinda inywena nimbagonza mwibara lya mukama waita Yesu Kristo. Webale muno kutobwire tukimanyira oli musajja ali bize muno kusangire no kora mwina video imukora mu studio. Yes, aro video videos preaching is tuli mu editing. Akobwire muno tukutebereza online. Ya so tuku editing videos za praise and worship preaching buli kimkiona. Webale kutobwire buno ati omurozi wa Kitara TV akutuhondera akwendeze kumanya ni mbagambire geira amabara gawe baitu we yanjulera tukubakenge. Yes, amabara ndi pastor kandi Bishop David King Kalisa abok ni yempako ya abandu bahunira baki banyeta bishop abakuba ndi pastor we kanisa ya Christ the Way Church kandi again kanisa ni yemo ya Christ the Way Church niyo headquarter rolera amakanisa ga Christ the Way Church agahingwire mu 30 so nikimfora murolerezi. So that's why I'm Bishop David King Kalisa. Yankwenda turubatire muno hali of course obomezi career yao ya music okuzina kuno kukatandika di ukotandika di okazarwa nozina bintu bino bikatandika di. Of course nkazarwa ninzina habokuba talanta ozarwa nayo so ebintu bikatandikira kimu kurugira kimu omunda yenyina nyo Bible gambire Ruhanga gamba Yeremiya nti nkakumanya karo takatondekerwe no munda ya mama wawe. So Ruhanga yamanyire kara nkatandika ninzina ntakabere no kuhangwa. Ati final ukatandika kuzina no kyali monda ndo kwatugambire ali tugambe kali kutandika serious business ya music. Well, serious business ya music actually serious business kuija at a later stage kyonka yo music kutandika kugamba kanyowe katandikira mu primary ninzina mu school choir kutere ngalabi ikinkatere ngalabi nya yataho ne ngalabi masindoko kabale ga tugenzere mu competition so kuruga ndi muto ndi mukuzina batu ntakatandikire kuno kuzina ebyoma. Yeah, so later on nabo tuli tutyo mu primary hansoko tuwatandika neho tuwatandikire ugo kienda na mwendao tuli yo hansoko bwana baitu nibuzina tu recordinga ntukolese cassette. We were recording tukolese cassette eri mu amakara tu recording obuzina buliyo nibutera mpora so I will say 99 but nituzina kunyumirwa kandi nituzina koro buhereza babukubekya itu kino this is gospel ministry bokura international gospel music explosion egyo gospel eri ministry buhereza so butugenda mu serious business kugamba ngo hati batandikire no kutupangisa kukora na sente though business kimanyisa bintu bingi kuba serious mu kintu njagamba 99 baita ate kuba serious muno 2006 aho kintu nikifokera kimu now serious business. Yeah. Mukatera na mutana na Robert kujja government mukole igime family. Okay, kutera na Robert Prince tukaba yasabiraga church yendi Created Christian Fellowship Church nyoni nsabira kuna Christ the Way Church si obuhereza nsi ya isenyowe no kabali mulisa hati twagure nanga ha church so kiro kimuntu waitira na kandi juka tukaba tuliba OBs nkaba mulekere duhaga boys ngarukire Hoima Public School so hati tuwaitira na kwa twali turugire mkuwaye muduhaga boys hati nkamwitira na mpimbire enanga ni ntaho muka kiriatetaho na nkaro unaikonda kiriatetaho mukaba mutamanyanga ine by then tukatumanyanga ine nkabo musomeremu tuli mu school kwa yembe tutali banywane kiriao betabugama tukatuli mu school kwa yemu nywe na muri music ni mukana tuli music Prince na Sambo Runyege nyoni ntera engoma no kwangira bizine binde. Yes, so ati tuwaitira naho nyine nanga yagamba
oyina enanga kuba busumye obukuba n'enanga kyabaka kintu kyamaani tuwayemere kabiri mu amakara yagamba nterera mutamanya nawe akaba ina mukireki okuzina enanga zino zenyini oba bino ebidoli ekaba nanga yonyine kuyo kali kataito erinta ito eri ya makara so gakaba galimu twagaruka rubagiro orugudo nyamutereramu yazina kaba ino buzina bwe bwakaba yize yangamba bojoin kanyumiro muno nyenkya turaitirana na nyo tukuitirana so kiro kyagarukireho akwa buli kiro rukaba ruhumura buli kiro nyahimba genda nga ningenda church nendugayo nayo hati tuwasanga na church the next day yazina mtu wanyumiro hati hao twanywana omurulengo orundi hati twanywana nk'abazini hati ekintu niko kyatandikire nyowe kuno nyena group yange bagetaga Words of Life Band mu Christ the Way Church ntamanya nayo kulaina ka group ke nibakeeta Calvary Cross something like that inyena muri mu primary yes so hata aho kugenda kwesanga bo bakaba taina nanga nikimanyisa bayijege mwaitu wa Christ the Way Church tukole practice nebakora babaita atibo ebigambo ebyo kuba noratisa obusumi bwoira buli obabo kuba nti abantu basumaga bali bakuru abakuba tugamba emyaka ya 20 ekuberi mu primary kamukaba muri bato muno tukaba tuli bato muno indeed in fact twasekesaga abantu no baturaga ntuzinaga hojo bwana buno wewe obwenda kuweteekaho bukweyeta international no rangu tukusekesa omuntu atakirwa akiri very serious abokuba tukatuli kuobana bato so ati IDN ya international gospel music explosion IDN ekaijeta ate ekikuleta ekyo ate group ibiri zino obutwanyumiro tatandikaga kuzina ha Christmas ntuziniramu abantu hati bali ni barugaho niboni haijaho bano hati kiri no sange kizina kyabali kinyumire muno abantu nibaga mukigarukemu kandi kuno bano nibo bayinagiyaho twarwani kitutalibanza twagamba katukole group yemu so twahindura twagifora group yemu International Gospel Music Explosion erumu abazini aba Robert Prince na abazini aba David King so yafoka group yemu twatandika koraga ham practices ntutegekaga obushon tugendo mbisagati mu byaro okwo omuruhumura so nitubantu zinira hamu yafoka igime International Gospel Music Explosion obusumi obunambiri mu agenda gambisagati mukamaze kutukia kizina oba byasima kolesaga ngoma tuwakolesaga enanga egyo tukazina myaka nyingi muno tutaka recordingaga kizina kiona tuliba tukunu ntutaku recordinga baitu ntugenda bugenda ntutimba akabaruha twandika kabaruha nguharoho abazini ruranganwa bayinendongo kayihabiswa baitu ino muzinda rugumu nenange egyo so ntuzina live tutaka recording ire tukakuraho na show kolpingao kolping hall baitu tutaka recordingaga yes mwaka kiugo gwasokere kimogwa abandize kimokugenda mu studio mwaka go ali tugendera mu studio I think erinka 2004 nibo gamba ngo tugenzere mu studio nabo 2004 nibo mwagisokere genda mu studio nabo kandi studio itugenda mu twa recording agengo mahananga obo turugira kikassette akuba album yamandize twagira recording ne tape hakikassette tukaba musajja mutauna kitugurize so twa recording setup ato gun tugenzere mu studio twaterage engoma zaitu nanga ntu programminga track then tugenda umuntu yamandize kutu recordinga akaba mega on was spice yes bakaba ina bagetaga Animal Club so tuwagenda hali twarayo track zaitu wena tutera mu microphone ntuziniraho nibigendaho hangoma zaite zituteire hananga so niwe producer waitu okubanza abokuba emyaka eje yemukubazaho namagezi agugona creating a tracks ezo kamukaba magezi muno ha myaka yekisigazi kitu nango tukaba tiguli musango kuba mugezi oli mwana muto akuba nabwire buno haliyo mwana ine myaka nakuniriza na migesi muna ya mu password so ni tukaba tuli bagezi kuruga buto na muno omuntu aina talent the artistic talent omwana aruga buto no murorango mwana ono aina magezi mainge muno nyonka kaguzaho headmaster kikaguzo kiamure magaruka mu dakika ezi ibira achuleire mu primary ndi mu kiya katano katukakura ndutina abasomiso kamavuze kaguzo kiye and nikyongambira omwana bakubali bright from the start wiki
akagenda yatugamba nti kulya otanabire kulya emiyembe gwire hansi kukoma emiyembe gwire hansi kiri kibi muno nakubanza ogiyogye nibwo ogirya kuba bwegwa hansi ekwata germs so inakubanza ogiyogye nibwo ogirye hati nyamukagoza headmaster ayagamba nogamba nti okuyaho otembera omuti okalirayo ati nyamukyo mukono nyamukaguza kandi kakusanga otembayo omuti kulirayo kotanabire kataliyo maizi go kunaba wakosaga ibali wakosaga mu kuzina ina liserebu naba ba headmaster basomesa nababuze bihabuzonke bwiro bungira bukaba buli buhangwa just nibanyetaga Kalisa what do you want to ask so nyamukaguze kibaboki omuntu ogambire tutembe tulire yo muti katali yo maizi go kunaba ijiko otembera omuti nago gukwira gwize abakoba halo kutemba abandi batagane batembayo nabo ni basambayo omusaija akachulera kumara dakika nka 2 akagumena sonso yomuti let me come back ateke omwana bakuruganse oli bright neki okusakora ebintu byamana oli mwana muto especially abazaire bakwa bakwayira omwanya murungi ogwo ku exploring ebyo bikurimu yes so nkumi ibiri nena nibo musumwaso kagenda mu studio obo mwatukia kizina kyeki twaturukiye kizina bakietaga nezikuko kagali mahuli yes ekizina kyanye kyasongire kutunda kikaba ekyobugenyi obugenyi bukaturuka mwaka ki obugenyi obo buli bwa 2006 I think 2006 yes niturukia obugenyi ogo nigwo mwaka gumu ogwa ekikaijo yes ebizina bibiri ebi yeah 2006 no I think obugenyi is about 2010 but ekikaijo kaba 2006 yes so ekikaijo nikyo kyaba kingulire he mihanda na nenyigi nyingi indeed it was a breakthrough song ekikaijo yeah then obugenyi bwaija bwakyongerayo so bumuwafunire hit ya nyene ekikaijo bomezi bukaba buta anyuma ya hiten butahinduke okuya abantu gabaga mahure nwakunyumiza bojo bana inyo muri bamani nikyo kionka. In fact, when we come to reality, oja kwesanga nti music kizina kya obukihitinga busa okiyamane kikuhinduka orundo otandike rundi omere yo mukono gundo gwa kisatu arene empali zihinduka no gamba no tandika gitanka mukabi hansi ezo ziba side effects is a breakthrough nko bwogamba nti omizire kiloro queen yatandika kusiha side effects akutondera Kitara TV kansokemba twale mukazina kana obugenyi akahindwira obomezi bwa basajja bano ba Igeme Band then tujagaruka na David King. Tuliha bugenyi abantu bona besoroize bandi bugenyi bwange nkarote kiroto tuliha bugenyi abantu bona besoroize bandi bugenyi bwange David King intera nizibwa abantu bona nibagere mizira nibatugera naiguru nibaseka ebimyanso nebimyansa ebisani nibiterwa video nizikwatwa owaite kuno nitukumba baitu kandi ntakenge nkawani kumba noha ekiroto kino kikaserekera kimufesi yomuntu okuo nkwijjukaho kintu kimu ekyali kikuru tata wanga kakwata mungaro yagamba David maliwe bale kusingula nyatunge kyokweka n'obutuligendo mwiguru mukama litugwana mukafuba
nkubatangire mukazi nako akobugenyi so murozira abasajja bano nambere barugira video ege enyumire muno obokurangira okwisana mu video ege kati kando obusumi obwo eze empali nizo zali ziroho no gitero rutindo empali zo bufundikizo omuntu abantu bona ni bagonza kujwara empali nkezo ne sati yono gigolero rutindo nrabanka hano so nigo gwali mulembogo yes abwire buno abantu obarra video ego ni baseka mali mukababa ntama niti twabaire turo nigo mulembo gwabaire guroho ekihale kyo bero bottom hano iri aina tana punkoto robatani kigira kitu obota ahiremu yes sati mulembo genzere nguhinduka ntugaruka mu fitting naho tuli yobundi nazo ziri rugaho ego so ati 2006 mwaijane kizinera kya ekikaijo yes by then mwigima ali mboha tawo arumba Darlison arumba Lydia yes nkukukagiro video yegyo ba Robert Prince nyowe aiha inati aiha kyali mu igme family kakibenti ali muno mu side ya sound ni ukyo no mubugenye to muvoine empali yone eri mu mukundi yes abadaliso nawo niho bakwizira yeah so obu 2006 mwaijano nekikaijo life obu hatisa hazina ereta life ikaba negenda neyongera ntuhura ntusemererwa na resistance tutakiana yamani abantu nibarura hali mu mugaso mu music nibaru abantu nibakisima ekinte kitukoro boba nokore kintu nora feedback ezenungi ogarukwa mama ntugarukira mwamani tukora shows hati tukutera hoima masindi ya kintu kyatungo bomezi ene kaba studio ke yakozire kinekizina ege kaba King Studio ninyo producer wekikaijo kandi ninyo again producer wobugenyi ninyo nkabando nka producer. Actually, most of the songs, Biona nyo abagani mi producing. Ekandi video. Video kaba Kasamba Section Studios. Abakozere ekikaijo ba most films kaba alina Section Studio. Obwiro obuna bakasamba bakore ekikaijo. Then Douglas Valentine no yakozere obugenyi video. Yeah. Kandi obo tuina abantu banga tuzire ntukora nabo nyijukire na DJ Smart wa Masindi naka tu recordingaho mu studio na DJ Agure tuwatwaranaga track yaitu ni batu recordinga mu Cool Edit mu studio za radio BBS. So tukozere na abantu bainge nyuma. So hati hanyuma ya yekikaijo bizina kebinde byaziro hao. Aijans nsabe sare mu simbira maju niyende naye bindi tibejaga video bya rubatiraga audio nibihitinga but biri mu audio form video ikaberi nzibu kukora so no isanga video ziri intaitoxikira music it can't producing baito aho hayongeraho hatao ni hatandika kwije bizine bindi ebi amani I think kujuka video endera ha haliyo video onyumiro rugoyo ro yes I think every after 2010 I think ya mu Maisoko but audios ebizina bingi byabagamu audio tukataina videos kiriao muikaire muno na Prince for how many years myaka nyingi muno kike kibalinzire kuba muri nywe na mutawukaine abakwatuhura abantu batandika bandi nizaukana Prince tuikaire nawe yafokanka twasananka abazairo hamu kikubanza Yesu ataije kwa ukaniza kajja kuteraniza so the fact that tukaba abantu tuli barokole kuruga buto omuntu mbani musaba hamu muikara hamu mukusaba mukusiba habwa kigenderwe kimu muikara hamu then kintu kinde kikira kwa ukaniza ziba sente but tubutumara concert to making sure nti buli muntu atungire sente yagenda kwekurakuraniza tuzitunga zikaija hati buli muntu nagenda kwekurakuraniza kira kuikara muzahuire hamu buli omuntu alinguza baitu ziriyo sente nkazi kehere ezindi zigire nka ebe nibyo bisinga kwa ukaniza baitu muraba muri group
bumazirekora concert yanyu hatobo mukozere let kwa buli muntu wena inekiroto kye kabumeni muzina hamu boiti buli muntu inekia yenda akora business wise so akozere geri capital buli muntu ne mwana gena naye yongera mwamani. That's why you see nyina studio na Robert Prince ina studio okurora ba Emma ina business yendi ba Dalison ba inebinde bibakora baitu kunu tuija nko kusoroza capital then we give them sekintu ekyo kituyambire muno kuikara hamu nti buli muntu agamba ekintu kino niho nyiha capital bunda kisiisa nkubande serobuzibu yeah. Muli emuha group mu Bunyoro hanu ezisoroza abantu bayingi muno mukikora muta nsita kero hawo abantu kuba ni babayikirizamu ni bajja muno mushozani ekyo biri bintu bingi muno ebiretereza abantu kukwikiririzamu ekyo kubanza enyera bya yawe omu bantu nikyo nkugambire gomaze kuhitinga kizina kikuwasire yukiriki amani abantu baba nibatandika kuroro kwera byota okuzimba okukyabaramukia okubehaniraho ebyo bintu biretereza abantu kwawukana hamu nayo baitu boba oli mwebundazi ekyo kisemeza muno abantu so kirikimwa kitwongera ba fans ntino butu hitinga tuina powerful songs aheru tugire yonka betikiri kinte kituhindura kulema kubaza na abantu so ekintu ekindi kiri calculation hatikinu kibaro kiamani muno. I think Omuzini alahero kwa asemera hulekinu abakuba kiri kurwanise kiamani. It's a big secret nti ite tutugumya ga recordinga kizina kobe no kiyendo ota tu recordinga kizina kusigikira emberero nekigenderwa tozine kizina ngo abakuba hulire bite kunyuma nangwa tubanza ntwetegereza bwire buno haroho mbeiraki abantu tubaletereki no gamba tubaletere kiti ati for example we have a latest song bwire bune gamba omutawuni haliyo mugisa no mukyaro haliyo ki omugisa kizina kiboko no kiura kikusana nkeki ya concert omutawuni haliyo omugisa hate kizina ekyo obukuba nukihuru gamba yi kinu kizinwe David King yateire mali flag. In fact hansonge gyo yenyina ara abantu bagamba nti bizina byanyu bitahaloko muno. Thank you very much. Aho ni hamani gali tuine bizina ebiri local tuine nebizina ebiri international turubasa line ziri 5 turubasa local nti no muntu wa hansi kandi ogoni wa ina family genda kuja mukivulu kyawe no muntu wa hansi tuine bizina ebiri local ebyo muntu wena no mukaikuru akunyumirwa tuina ebizina ebyabasigazi ntusakutera rap nugamba unu niwe kiki okusakurapinga tuina for the youths ensakurapinga wa murujungo wa murunyoro there's a time when my body was bound. I had nowhere to go. I had nobody to talk to. I had no money in my pocket. But I pray to God. God, my Savior, doing something. Now I'm walking like a lion. Kizina bajaki. Hataho abasigazi no bahirize kiyabo. No baterera Kristo. Raga. Then into later entertainment. Intikinu arakihura, the music is danceable, buli muntu agenda kenyumirwa. Then to in a typical gospel music eyo muntu o ainamu obwaruhanga atali habwe kindi kiona music era yarahuliriza egyo sano kutahura ntugizina na hande hona but muntu agihulo muka you're connecting n'abantu bayingi muno ezo tuzeta products ogenda no rap company eina product kuturuka nkebyo kunywa ojja kurwa ni baleta ekyokunywa Coca-Cola ni bagaruka ni bakuletera energy drink so bokuba no turukia music yawe nakuba no bara ebintu ebyo byona no gamba ati Christmas season esembeire nkuleta kizinaki unakuleta kizina ekikuleta okuchamukirira kwa abantu ni basemererwa ati no lete kizina ekiri local abakuba target yao market kintu kikuru muno when it comes to music industry okwenda ba consumers by consuming a product yolesere nti concert enu egenda kuba mukiyaro so ogenda radio promoting ekizine kikwatagana naki nembera za abantu babulikiro then if you want to hit in corporate class ebizina tubina that's why you see hero wave your flag ebizina ebiri serious nugamba kandu kinu kantakikiriza ngo no yateire kire kyorunyege hataho nikyo kuranja kutere embaga za Kampala
bajja kunyeta aheru ngende nzine habukuba hali abantu abende ebintu bya klasi ya haiguru na sound niyo na sound tusana quality gisirimura omuntu wabulikira identifying nayo kandi again tusagitembya quality tusobole kuhuru okutu okwomuntu akura international music. So ansonga egyo yenyini abokuba nti you was in a gospel your late father muzeyi akaba pastor in ekanisa ekanisa eno naye ina kiamani kya playingire mukura kwa as a musician. Actually ekanisa niyo ya playingire 100% role kuba nyowe no kuitirana na Robert Prince nkaba ninduga church na ona ruga church igime band igime family yona eri international gospel so eri church niye yombekere igime. That's why ite tuina secret yamani muno habwaki habukuba nti tukubakingwa tukusembebwa ekanisa tukusembebwa Yesu Kristo nyowe ekanisa efoire kiki ekinda kuba kuruga buto nimpereza nkutebeza enjiri ndi mwana muto hakurusedi kutebeza enjiri nisagenda kurusedi nkamara ye wiki yona bantwaire ntebeza enjiri nintere nanga haliyo kurusedi eroko kyoka abantu bino batakubimanya na hurabura a record on radio na gambe kyo nikyokora baitu bwiro bakulirize kizina kyao olinko ko kyenkwanze mu crusade okutere nanga okutebeza enjiri mu kusabira abantu ansonga egyo yenyini kingi okurota kurora nti waingana obuhereza bwawo ko bwekanisa then na obuhereza buno bwokuzina nko muzini. Well ekintu ekyo tikiri kizibu nko muntu kuya kitekereze habakuba buli Bible gambire nti buli kintu kinakaire kakyo oboboli mu kanisa aroho obuhereza bubano okora na mafuta gakulimu gasirimuka kusikira kinte kyokora no sumurura amafuta go buhereza boboli mu kanisa no tebeze enjiri no saba no koraki ati bokuruga yukaija mu studio na you compose a song then bokuba ogenzera aheru bakupangisize obwiro bo you have gone as an entertainer no sumurura mafuta agokusemererwa you entertain the people so kikwetagisa kumanya the dynamics kumanya nti bundi mukika rukenu nyera byanti bundi mukika rukenu nyera byanti kununyera byanti tikirikize ansonga egyo yenyini aroho muntu wenyahulireho nagamba nti bino ebyengo bizine ebindi bino byozina bino kabiba bya love muno videos bakura muno kwata basaba isikibiki ebyo okafindingo challenge egyo bantu nibakuhabuza ekintu nkeke nyoti nkora video ninkwata abaisiki anangwa ogo abahulire just kizina nagamba inakuba hata hakwasiro muisiki kiba kityo and when it comes to ebizina bino ebye mikoro ebizina ebyo bibamu engonzi it is not bad to love ebizina ebyo yaukanize ebizina byengonzi nebizina ebyo kuhebura rundi ebyo kusegura ite tugendo oko kizina no mukiba kyengonzi gendo teke ebizina byange byona buse kizina kyengonze kitali mu ruhanga that hajja kuba muhali muki ruhanga nti omugolonu murungi munakahangwa ruhanga mali akamutekaho obwire so it is kizina kiku bani kinyumize mirimo ya ruhanga yakozere amuntu batu bine binde bigenzere kuhebura kuswaza kuletamu ensoni kukwasa ensoni abana bato no buso kizina kiona ekikusa playinga kuruga mu igme band ukagamba omwana mutarunda abanzaru girl never ekitukifaho muno kia enyera bya the moral standards tubanza ntupima ebigambo bitubantu zina nkwenda kutwaraho mu break ombizina byabo byona byozinire tima wakazi na bizina binga kizina kikyo kurora no gamanti kine kizina nikyo nsinga kwenda well bizina binge binyenda haro kinyenda nyenki akara ninkaimuka haro kinyenda ruiba bikwa ukana but one of my favorite songs is Flag. Wave your flag, our Jesus is alive. Ekizinekyo mkienda muno not just because of sound but also habokuba harimu Yesu ali muomezi. Ekizinekyo it is testimonial kiole kiamari Yesu ali muomezi kusikira hali ndugire bino tukubaza habigambo bya music igime na kibaitu nyo personally hali nkura ruhanganyi hire ngamba mali Yesu ono muomezi abukuba araba sobere kunyihayo malali muomezi katufune kizina kinu wave the flag then tugaruke na David King. Oh ye people, oh ye
my people, children of God. Why? Why do you worry? Why do you cry? Don't you know that Jesus is alive? Now here is the good news, that Jesus is alive. Oh, he is alive. Stand up now and wave your flag. People, wave your flags. People, wave your flags. People, wave your flags. Oh, Jesus is alive. Somebody wave. Wave, wave, wave. Wave your flag for Jesus. Somebody. Oh, it's alive. Jesus is alive. You've been crying of money, worried of money. Don't you worry of money. Jesus give you much money. Somebody wave. Wave, wave, wave. Somebody wave for Jesus. He's alive. He's alive. He'll bless you in your home, bless you in your town, bless you side by side. He'll bless you nyafu nyafu. Nyafu nyafu means plenty. Wave. Omurozi wa Kitara TV tukiali na David King. David kizina kiru wave the flag kaba kizina kyamani. Amina mukusima ruhanga bwa ekizina ekyo. Kina nebinde bikisendekereza baitu okusikira mu plan mu business plan when it comes to music industry. Oina mulingo releasing ama bizina bya onubara. But Flag is a powerful album. Ebindi tebabimanyire kuyaho haliyo Hero, but the other songs very great album egyo. Osumi bwenyuma okatito you lost your mom. Ati saa zino toyina bazaire bona and saa zino I understand wagarukira kimumbi gerebe okuba niwe mukuru w'ekanisa. Life eno hatogisa ogisangota. Well, life eno empire obusinge abokuba ensembeize muno kwesiga moya rukwera ni wanterekereze kandi nkurora nanterekereza kurungi muno kakusanga obo tayina ruhango orugire abazaire kikusa kutalibaniza okusikira omuzaire abaira aliki omubomezi bwawe ati otayina moya rukwera kikutalibaniza muno akubati nkaita abazaire baitu bakatu ikarano obwo okuzire no sigara akyakuhondekera okwera byota embera zawo ziri zita so nakwekambisa kuba oli muntu omugaso so bwokuruga nkogo hura kubi kakusanga botasigayize ruhanga but I feel okay abokubanye na moya rukwera niwo nyacyuire mu kugaro mukikarekyo. Yes, obwire buno tibwesaziro bo bayinohereza music yabo kuba sazi no kusana oli busy muno abantu bakujja for counseling ibikebe obwire toli busy muno hati. In fact I've gotten more organized. I think kusagamba ndi more organized. Habakuwa bulinya ikaraga manyire there is enough time for music alinda kaendera ndagenda mu studio. But wire buno nyina timetable yange ya wiki yona manyire nti every day nyina kora kinu bunda mara ku meeting abantu then ngende mu studio bwire buti ekiro njya kuba ni nkora kinu kandi ati nkuru ibintu nibirubata muno okusinga nkokunkaba ninkinihira. So oina plan kiyogamba nti yokola yekizina na abasajja nkaba Kampala aba Wilson Bugembe nkana nkaligunga gospel artist oina plan egyo gina myself.
Pulani kokukabalize pulani kokwekaba pulani eriyo maiso kandi Wilson Bugembe tukazinahoira nawe tuinayo Saifa twakozere project ene kaba ya Top Radio tukazinekizina harumu Nyowe harumu Bugembe harumu Judith Babirie, so many artists, so many gospel artists in Kampala. So tinjagamba ngu Bugembe tinkazinaga nawe. We have a video we are in the same video na abazini abandi bo nabokura baro. So tikiri kintu collab bano kora collab no muntu ondi omuzini ondi otekubo oine reason why habaki okora collab nawe, not just abantu banyumirwe lundi bagambe wamani akozere collab okuteko kuba oina pulani ogenda gifuna mota collab ege abakuba okusobora kora collab no fambo ina bazini bayingi hanyuma yokora collab yahuaho yarugaho no bwagenda kuzina abantu nibamugamba kabita kunyuma otaina nanka so okuteko kuba oina work plan ebintu byokora binakuba biri calculated nikyo mbege ningambira abazini usakwekaguza inyo mukikora muta kuhangara ho busime bobona calculation. You don't just go in ntaba kuwita ine artist okwa Bugembe. We've met in many occasions hano hoima nkamuleta mirundi nyingi Judith Babirie ni muleta mirundi nyingi mbivulu mba nyina mulingo gona gukora nabo collab baitu akasumi kakwija tuina calculation zaitu mulingo tuzikora mukandi obukahika ugama mali it was timely. So yeah. So ombazini banu mbazini bona bamonsi muno muzini kiwohura no wegoma no gamba omuntu onu akuinspiring. Well babeta ba Makoma family bali ba Congolese it is a group bageta Makoma ya Makoma bazina bizina byabo mu French. So bazina abo nibo batu inspiring muno. Yeah. Tugambe nubo ba inspiring ebizina bino byetula ebiba mu Rulingara. Yeah, yes, actually. No, not just ebizina but to enkora. Enkora yobumu ya family setting egg. Yeah. Ankayigime family mubayire mu industry buli kimu kiboine abazini muzinire bizina bingi. Bazini kinka iwe bo gambire nti nanka mukwasira mukono nyina muyigime bandi nanka nti bwenku bandugireho nanka baro. Well, abazini bandi tibagonza kubarangirira. It is unfortunate nti abazini tibakira muno abantu kwenda abantu bamanye oya bakwasira mukono baita abandi bakigonza ati bano babazaho obanza no yekaguzara kira mutwara kita baitu bahero bakimanya. Bazini bali bayinge muno anda abandi baturoleiro buroleraho barabizayo ko tutabasembere na hai baitu na bazini bayinge muno sofa tu inayo Gabi vibes boli bano kaguza oina interview bundi na Jesse Nectar uli mukaguza we David King agwa contributing ka music yawe nakenake but abazini bandi tinkira muno gonza kwatukiriza nyambire nakanyambire abukuba bali bayingi muno even in Kampala nyinayo ba artists bayingi abanyambire kyonka tingonza muno nyowe habwange tingonza muno kwatukiriza abantu abanzire ni nyamba baitu iwe okitwale ngu nyambire bazini bayingi muno borawaga nokora interviews zabo jaga kurani bakugamba David King yogo. Yes. Kale ohiro kale iwe ki David King, Robert Prince and I think in Dalison bazini kyabanda bali mu Igime family. In Exodus and of course I believe one time Jacoba no interviewing na bazina abamu Igime family abo bona kuli kukwatibwa kwa mukono ya kakibenti again baija bali yegomba kuba mu Igime family. Rio Immaculate then haliyo na section enda bazane mizano ba Bibiana na bandi. Yeah, we have Exodus, we have about artists about active Igime sofa bali batano and kando macha tugenda ku recruiting ngayo ite tuikara nitwehohokia tuisana empungu bwekura ikize myaka nkana ne 5 igenda haiguro ko neihaho ebyoya negaruka nemere bihiyaka no munwa nebino nebihiyaka negaruka erimpyaka niko tuikara tutyo. So tugenda kuleta yo nabandi baitu sofa tuina batano Dalison, Exodus,
Robert Prince nyowe Immaculate aba active solists then nibo abandi n'abandi obalizoho enyuma aho kati towagamba wabazaki emizano kyande tale kyabuzo kyankino ari obunkuroro joire gomaso joire skato joire biki ekintu ekyo kitwarota abana bati bakusekereza ba mama baba mukazi bakitwara batakurojoire gomasi a stage gamba nabo babayo baba ekyo kuniriza ikintu kya talanta kino tikiri mukuswara kuona kiba kiro musayi gwawo hati n'abakuru bo nokore kinte kya kwangirwe abakuru ati basobora kitwara kubi abana bayija nibanyumirwa dadi aberege nakora ati n'umukazi nawe abayo nawe naseka baitu tugaruka omukandora nibanyeta dadi biri nibisana bikozereki bihoiroho so tikina kizibu kiona amba ni nkora ekindimu buso kinte kyasingire kunyuma nkokora ekinte kirum ekikurum ndi munzano wemizano sakora comedy nkarona films zo zaine movies nyingi ezinyazaine kakibenti abantu cyari bakaba takabiyegero busumi obo buwazanaga filimu n'omuntu nibamukuteekaho no gamba oba boyine baitu mulingo abaini begonza abantu wabo kandi biri byo mu film baitu okona tukarabayo films zaine kandi habokuba kindumu it is in me yes ko emyaka yo mazire mu industry niyo mukuzina bizibu kibyosangiremu well ebizibu binsangiremu kubanza kiri abantu kutagonza olulimi lwabo kuba nintu abazina batandikire ntu zino olunyoro macha zina abandi bakabali orundi batarecordingire banyegenya baliyo beto abantu n'orangu tiba kuikiriza ngo munyora sobora kuzina okuteikiririza mwoko ne kuletereza omuntu kugamba abo bakuzana buzana tiba bisobora so ekyo kikatoha challenge ya man kuranti abantu bangi bangire kuikiriza abo wake abukubo kuzina mu runyoro mayene Bible gamba nti nabi tatunga kitiniso munsi yo wabo baba manyire hali okutunda amata ogenzere kutunda amata kanda gain oyinayo na show akuba nyonya tundaga amata entezo muka hatini diwawe akugamba gendo tunda amata kandi saa 8 ogenda kuba stage ni ubalindirire celeb ya celeb hata abantu nibagamba ogwanguza amata ngenda ntakusasura isente zange so no right is really challenging so kikaba kizibu kimwekyo abantu kutagonza rulimi rwomuka then n'abantu kuba bakumanyire kikatutalibaneza muno kurango twabayikirisisa akwaba kaba taino ndiwe no bakuroleraho ahikire hadi tukaba tuhikire yene kizibu kindi kya sente zo kutekamu talent nungi kyonka esente zikuyamba kugirukya omuntu kugamba kakwata mukono katekeyo norakiri difficult nimwerwanaho kurango mwasobora kwe promotinga mwasobora kuongera yo music so kikatalibaniza muno baito habwe mbabaza ruhanga natekaho muhanda na mbere gutali so those were basically problems then ekindi kuzina kandi again no soma ebitabu kuno kuzina kuno kusoma ebitabu kuno bakupangisizo mu bugenyi bakwenda orale mu kasiki no ni muzina kya katanu kandi obukuba no zina live again bukie oyinayo hasomero muinayo paper so ku balancing ebintu ebe bibiri kaba kigumu muno baite mbabaza ruhanga kusana giya bare challenge ya mani kuli ni bakurasere bukuno ni bakuteremba okayisomero ekirungi ati nkanyonka kuranyine bisembo bingi nkuzina nkusamba ompira kuiruka emisinde ati nkabo hasomero ogeza okuba nka wahaiga haiguru baitu nabwo ebizamu oja kuimuka omukono selebo bakagwize kikaguzo ukigwe abagambi tainamu you know it's really challenging so ha ishwege yenyini hali ebizibu na challenges na bikebyo kintu kye kyali ekyakubaireho mu kuzina kuno ukyo kwijuka no gamanti kintu kino kikambaho tindikiyebo enda kuzina mu show emu gwa masindoko hati tuwazina tuwajwa abantu nibenda tuwengereyo obuziri musanka mukaga zekiro abantu bo bakwenda tweyongereyo kuzina abantu bagamba mugeze twagamba twina kazina katwazinaga
nitubaraga kandi tubaragire mukuragoha tukutemewa yati mukurugaho hano batandika kukiwe biti muzine bano huroji wahire tugenzerege tukagendera ha pick up ekyucyo tuteire tujwahire nakokulya titulire no huro hoiremu abasajja bagamba muzine basajja betayo kitonozi ndoko bagamba timukurugaho mukago muzine so ekyutindikiye wakantaka rwagamba ntu ni bakukwatira stage bakayire baito ina kubasemeza so ekyotikirinyeba tukara no kibaza on tukibaza nti abasajja bakandi bagonza kutemewa yabara mungu bayine ebiso mubakwenda kutema temewa ewayazanyu kandi bamale babatera batu kandi muzinire over 4 hours arehekizina kyao kinsinga kwenda baketa I think utaito yakibaite arostole yensinga kwenda yekikaito nikigamba thioko enjure say was today is my day was that a true story? Today is my day. Nangwa. Yeah, that is creativity just. Yanka yabo yes. Abo kubekizine kyombani ko nge mojo nukakabona muno. Nangwa. Ekaba story ogena no ikara no ireta story that for example aliyonka ekirugabire kikagwa munyama biki oina kuyiya story for example nka obutabo butwasomaga manya wakame yagambira wango biki twakura tumanyire baza by to those are creative people that come the poetic people so I think nanyowe ndi musaidegyo so I think abantu bange batekereza nibyo byamazima baite bimu oba noyiya ogeze okwegesa abantu omulingo gwanguhire yeah oli muntu ebizina bya bikusinga obihereza amabara gazibu muno kakutandika butandika ekirugabire nsita kiri mu mabara nkago gohe bizina byabo ati ensita egyo eri abakuba title yekizina eri nka headline ya mahure ogenda norora for example nyuma hao kagenda nyarra mahure batekereho owa boda na corona hati kuhugenda kuliza mahure nti owa boda akwenda agura corona emotoka eno corona Toyota corona so baito mazire kora kikukingurayo so muntu warra taito teina kumuzokera nke kinte kyangu taito gihandika kusikira abantu abo kwenda ku capturinga niko basobole kuliriza ekizina kyawe so tugumya gagaba ibara lye kizina nangwa wena kubanza yitegereze habwaki ogaba ibara lye kizina that kuba kizina is a product ekyo kuselinga ekyo kutunda ina kineminga kurungi so muntu bararusome ibara lyo niko asobole kugura product yawe arahaka ile nambere wahikire noranti music bitakurubata kurungi wahura noenda kubihuwa ko byakubya kuzina bino tikikabahoga gonze bitakurubata kurungi tikikabahoga for example kweki kuro kizina kya obugenyi hari obugenyi nijuka nkabandi mu Rw'Omuzini muswija mayebe ne bya production oraire norora mibi okunenere ati nkabandi waire muswija baitunyahura ntungire ekizina ekyo kikampambiriza genda mu studio nyina neki mango juice ninywaga kuno ni decodingaga ekizina kyaturuka kitu kimanyisa busa hombere kusobora kunyiha mu music kuba kiri mu buomezi kiri mu buomezi umuntu wena kusagamba karugo mu music for example aro hombo inege akagwize gengo igime mu kubihu ahodi nabandi bakazina I think you saw that yeah itwe kugambire kinte kiro musahigwawe tosobora kiwa gonzo kayikwire omuntu wena kugamba ngo ka retiring in music then akabayina muka title butali bomezi be baitu kiri muliwe tokusobora tikisa kuruga hata riyo kagoize gente igeme mu ku retiring gaddi na bandi bazine in fact akweri na kaguza mu kweyongerayo dihi habo insonga nti bunyoro hakyaro ekiyetago kyabazine teka ho radio hule bizine biro 80% actually 90% ojakure bizina byona biri bya Buganda ebizina bya bunyoro bikyali bitito there is need for more songs okuntwara kyabuzo kyanke bayine nja kukaguza
challenge kizi kururanti eziroho buzi bukibwa buroho ti music ya bunyoro nte kuzire muno arwanya abazina already abali established betu manyina no bunyoro baitu music okurati kuteka kuzire muno buzi buki in fact kanyi yongerere yo kimwaho abokutakura kwa music abantu bandi bekwasa abaliyo kirinko kulema ekigambo kyokwekwasa kiremesa abantu bangikura nti nankogo atunda muno hardware yekora muno ni watu lemeseze ekora so ekintu kyokwekwasa kyonka kisakuletereza omuntu kuwa mwamani ngwabo ndaba ingana igime gyondi gihikaho abantu nibahuwa mwamani nikimulema kuza music ye betu tukwetaga okurra obwire bwekiro Julius omaloro le haiguroko oja kuleba ye nyunyuzi nyingi muno bule mune yaka hatito inka igime tuli nyunyuzege hakutaga nyunyuze zindi zijena zikoleke kanti nkaraga nyunyuze munere mesendi kwaka so entekerezegyo ereme kulemesa industry kura akwabu gamba nti igime mukubihu wahodi n'abandi bakaija oreddo omwana nekyo musigiremu omutei ngo kikumanyisa igime niye kozereki eremeseza abandi kuje but we just one star like this tuno ati Kampala ina bazine bainga so hati kakusango boli kore kintu kiona oinamwe kintu ekyo kwekwasa ngo bali nibo bakulemeseza kiri kulema kikumanyisa okakitandika habwabu tikita kubemu so that is one point inti tuina kuindura entekereza zaitu kunuitwe nka abantu abunyoro osemererwe ngu igime kyaro boje igime gendo mu maiso nguna figo westaro nawe boja gendo maiso no nekta ije boja gendo maiso harugo yo muzino Robina Senturo agendo maiso aba gospel baimuke ukitegereze so eke kintu bukira rugamu tujja kora with ease kandi kintu nikikura music ekura bukura naiti tutukire hano in one night tuizire tulemeraho so okutalemeraho kunagire music then kintu kinde kikuru muno kibaire tukerereirwe kumanya business eya music rundi music industry esemerere kurubateta tuwatekereza inti music industry eina kurubatira hagati mu kurwanangana nti otajumire nanka tojja kurugamu otagizire oti tojja kurugamu otafudikire tojja kurugamu that's not the way tulemere kuleta obusinge bine bituhura it was unfortunate hali music ya bunyore genzere kutandika kuimukira ekasanga Kampala ko hali yobule mu bwabazini yatekereza ngo nikyo kyabafoire kikie kiri ekibali nangwa abo bagenze kutandika kujumanga na bamazire kuhitinga hati setani akolesa ebyo kuroro nkebye ni kwaite ekyanyu tuakopa babuganda mukunira ngo nete kuno buturaka bifinga nibo jja kuba wamani ntamanya bali bakikozera at a later stage obaroni mu Rwanda oba no yebingaho abazini amina abahagizi so ekintu kyo kurwananga na kikerereze nakyo abazina kukura ukimanyire nti hali abazina abakungana kandi batamanyira cyane na kizina ha radio but no sanga nanko gwa kundemesa kandi nyondi wakabi kumusinga but indeed no tunura atainaki kizina kyo kuoleko habwake insige bayirembi kuruga higuru omusingi gwa yole kyanti kuraba mu music onagenda no burwana ojumengane na ba presenter ehure liatike me I don't believe in negativity tinyikiriza mu mahura gasobere ngo niko bamanyi amahura gasobere obamara kugamanya niwo sigara no safaringa side effects bali arona abazina babi creatingaho anti babi creatingaho boba kunihira ngo nikyo ekigenda kutunda baitu haliyo bintu binge birungi ebikusobora kutunda kusingaho for example abazini bagena ne bayikiraniza ngo hati tujumangane hati hanyuma yo kujumangana ogenda kuluzinga reverend aina yo mulimo gwa benna inda kupangisa nagamo gwa juma abantu mutamuleta ngo abantu bagamba etu inayo bishop ajja kuba mikoregi ogo karatabuka kubi oredoma zire kweyanjura eside yawe mbi so eke kintu kiresera umusingi mubi nkwetaga tuikiranize tugambe tubungirangane abantu bakimanye nti nkuleteire embuzi iyo wandetere enkoko ekyo neko kikutunda kusinga ngo hati tujumangane so that is the negative background eisire muno music eya bunyoro kyonka kandi ebyo byona bikyalaho tukyali bato music ya bunyoro kyali into people have to be patient
abantu balina kuba bagumisiriza akasumi kaliyo nabwire buno nibo twatunga site omuhoima emubunyoro nibo twafunayo site kikumanyisa kina bunyoro nibo yahika halevegyo okukura kwe kichweka ebintu byona bigendera hamwe nkura kura na yona ekichweka egendera hamwe music ne kura na abantu ni bakura n'abahagizi ba music abagigonza ni bakuro muri music okugiyetegereza no kigonza kiri kinte eri process so abantu batawa mama n'abazini batawa mamani akasumi kaliyo oyesange ofunire breakthrough song. Me, I want to give hope to all musicians and those who are willing to start music. Mutandike ojakura ohike ekirungi kya music buli leve yoboro obo semereiro haliyo mwana kunyumira kurize kizina ke naba mukomo abo gonze kitakatero haridio you're happy after all but time is coming ogenda kura onyumirwe. Me, I see a great hope in Bunyoro music kandi abazine bakoyongera boyongera kuyahombaire ning servant ebizina ebikiyena mutabitera ebizina ebikiyena mutabitera arukizina okuzina notekame kigambo ekiyobusegu obomazire yakukiyena music yawo. So bazine ebizina bino bwomezi the positive songs nike kifoire igime kikiekiri buso kizina kya igime kyo saku playing agonzo takakihuraga okatina ngonja kusanga mu message eri negative. We have to be positive. Abazini era barabazina bakuzina hano Bunyoro muzini wokurura nti tali muigime baitu omojo nankolera obo musio nankolera. Well abazini bali baingi nanka Figo West kamba bazaba nkujuka Figo West ainira kaliye lirungi Jesse Nectar ainira kaliye lirungi nabaliyo bande aba rappers nabo baina maraka gaba marungi haliya kaisikia ko baketo ba Serena something like that T9 nakukainira kalirungi. Then haliyo Gabi Vibes abana bakuija bayizire buija they have good voices namasindo kwa bazine baingi. Gabi Vibes nawe ali mu igime family. Gabi Vibes awa aina management ye baitu tukamukwata wa mukono ya kumusindikaho tumuyamba mulingo muna gonde. Nko muzini abahona producer na gamanti producer nanka nkolera kurungi producer nanka iyo ize nokura na producer ki. Okay kusigikira ite mulingo tucalculatinga tubara no gamba music eno nanka lekano wagikole onuka akole kino ba producers baingi muno kurugira kimwala aba bandize bankusoboroire then tuina ba producer nka bwire buno nyina Josh keyboard ankolere music nyina Peter Saint Peter nawe flag tukakora na flag then nyina JJ Brian nyina Josh Wanda wina naba producer bandi na favor gentle na ukakora na production abo kuba kusikira buli music ina aba na gitera kusikira kyo kwetaga kuba no tunda. Yes but producer bangi bankozere nabo I think others I'm forgetting nyakora na producer David King nyonye nyeni nkakora na producer David King abo miaka nyingi muno kandi yakora hits nyingi muno. By the way kike kyabayireho nti biro into kya producing music mbanyeberwe kando producer ndo mukuru muno Bajoyous Basics Ronnie Vio abona nkozere nabo the many producers but ntakwenda abandi kandi imbebwe 2K nkozere nawe ya them bali bayingi child they've done a great work. So kugaruka yake habuzo kiri kike kyabayireho tokiatukiye bizina producer David King akagwa ukagwize kurungi ati nyowe nkahika product yange nkaba ni nturukia nyaroranti aba consumers bange kwenda mbongereyo mnyareta mnyatwistinga amati bwire bono buli production eba nekorwa mbe nyuma yayo your direct songs yes mbantali ninyo producer baitu mbayo in the background niko still aba consumers bange aba fans bange aba consumers ba product zange aba fans bange basigale ni ba kiatunga ekirunga kikwetagisibwa so mbayo mu background baitu hati producer David King yoli kamuke yao niko ntungo bwire bwengi bokwandika music
no kwandikira n'abantu abandi because I write songs for so many people also. Yeah. Enyuma hali bagenja kukaguza ekikaguzo ara ekikaguzo ky'abantu kibasinga kwekaguza oha yatandikira igime band yene. Mulingo mbege ninkusobora igime mulingo yatandikire tukatandikira hamu kuba buli omwaka abaina group ye ina group yange na Prince ina group ye so tinja gamba nankano yatandikire tukaikara twaikiraniza twagamba let's emerge into one group so niko twakozere twakora a group emu so David King and Robert Prince nibo batandikire igime family. Enyuma hali mwakoraho gana mu Pastor Vincent Museveni ebigambo byayija sente zibawukanize insonga ki yabayiroho mwayawukana na Museveni. Nangwa of course bikaba bigambo abantu bahura abantu bona batakyali hamu bamanya batabwirwe sente especially mu bazini baitu nangwa tutatabuke busaho kintu kiona ekibiki yabayiro kuyaho akasome kakayika Museveni akabaina concentrating mu kanisa ye kuba kabaine obuhereza bukyali buto naenda aina kubuhereza obwire obukumara so tukagenda kwesanga tutakyaina bwire bukumara for na manager takusobora kumusindika masinda maliyo biro bisatu nategeka concert utakyasobora kumugamba genda hano so tuwakirwa burore naiti twenka twagamba I think hali tuhikire niyo hano tuwakinyumya ona kurungi muno njuka in fact no kinyumya onka bandi ha washing bay twatira na twagamba kintu tukikozere tuta yagamba okay yamugamba it's okay you can end here to osobora kora nebindi so kugenda kichwa Mungu hati Museveni kayongereyo nebye ne chachiye hakaba hatabairo kintu kiona ngo hati batabukire batu babantu babairo batakiyamuro of course batekereza bintu bingi but it was for a health cause a very very health cause. Yeah. Ekihabuze kindi ikinita kwenda kunyeba shows omwatandikire buli kukora shows abantu bajumbiraga sente zabaga zitentaya ye sente mu shows zino abantu tukiyatandika enju abantu baendaga kujumbira bitu batayina sente for example no gamba kutaha mu ziri 12 oli naija ne bitano no naija ne 10 naijana kugamba kwenda na balance you know no mugamba kutamu 15 najana gamba nyotubahagira muno nyonko bahereza 12 sino entweke abaka tuli bana ba hanu nakwerezeza kendeze kyunkaboni bajumbira kujja bayijaga oko from day one buli hali twakora go batukozere mu kasagati kataito kajja kwijira basigala hero oba tukozere mu kikaro kikoto bajja kwijira abandi basigala hero so abantu bajumbiraga kuyunka kandi ensaho yabo batakuzisasura mu bwijuyire nibenda mu bachuwereho yeah at least now abantu entertainment bagenzere ne bagyetegereza. Yes. Besides music nkaiwe Kingi mbomezi bwawe bucheke kiboina nti no gamanti bucheke bwange butahana baitu kanta ina bucheke bwona namuno katandikiro mu mubiri tinyina mu bucheke bwona ndi sports person noba kuntwaro mu kisahe no tingamba like mu mubiri anti nkuija onkwenda ndabe yohona noba kuntwaro mu kisahe senior striker o Arsenal then hati tugaruka mu bucheke buno bwa ante bisahe arebisahe bye mirundi ebiri umupira nubwo hati bwo kuntwara mu bucheke buno bwa bulikiro moya rukwera tukonyera halo bucheke bwona tinja gamba ngundi mucheke tindi am strong and wa money all round abogo Kristo anyakumpa amani so I'm not a weak man in any aspect of life. Then besides bobo tali mu music otali mu kanisa o life yawo bomezi bwa bike bikisinga kutwalira obwire bisinga kuntwalira obwire biba kunyumya na abasigazi kunyumya na abasigazi abako abasigazi bagira bikaguzo bingi byo kunkaguza so bunkabahikamu tuba nitunyumya bintu byona oba politics oba ki byona babinkaguza kandi kusema ruhanga mpa magezi byona nimbibagambira ego
Mkwenda kutwara mukazina kawa kabiri akabandizi nyaka akesabirege kizina kiki akabiri kiwakwendeze abahuliriza oba maybe project yawe mpyaka yo kwenda tukenge. Right now nkugenda bahereza yo I think abantu tubanjulire what I am kuba abantu bakwetagire kumanya hali bwire buno hali ndi tubanjulire yo some worship song yankaba ningenda kutebeza nyazina yakazina je bakakwata video aho kagamba Yesu nyoleka ebintu akusobora kweyoleka. You can sample them at least that thing abukubanka kazina ndi mukoti eya obulisa. Yes, so ekyo nkirikinte kikunsemeza. Yes, abarozi ba Kitara TV kanu kahiyaka I think osakota kakarwagana hantu handi baitekizina bakieta Yesu nyolekya kuruga mwa Bishop kandi muzini David King. Yesu nyoleka, Yesu nyoleka, Yesu nyoleka, bintakusa kweyoleka. Yesu nyoleka, Yesu nyoleka, Yesu nyoleka, bintakusa kweyoleka. Yesu nyoleka, Yesu nyoleka, Yesu nyoleka, bintakusa kweyoleka. Yesu nyoleka, Yesu nyoleka, nyoleka, Yesu nyoleka, Yesu nyoleka. Yes, kizina bakieta Yesu nyolekya and kiyaka tusokere kisemburo hano Kitara TV. So akizina kyamani kino. Yes, tukaba tuli just live ntutera mwahe nanga ntuzinamu ya iwo tekerezaho ku turamya ruhanga. otekerezaho bintu bino bya music kuri tayalinga okalekera abato nabo. Ate ko kungambirege ebintu bya talent tibiri byo kulekera habukuba talent yo ne yetaga abantu baingi kagube mupira bazani baba 10 actually baba 2 na mutimu yona bulo minor role eyabana akora nikyo ngambige tukyayetagisa abantu bangi baitu nyowe tinsa ku retiring nga music ekyo nikyo nkwetaga abahuliza bamanyi abarozi baitu nti tinsobora ku retiring nga music abokuba music nyombo kora nko buhereza wokuba nohereza ruhanga busayukire kyo gamba ngo nkangire ruhanga tinki yakohereza kuba music yange etebeze njiri omuntu wagihura bayiraho iro mwamane nahura haidara lindi nagaruka nakoraki na yongerayo so bunu buli buhereza. That's why mujakura igime family mugirole ne yongera bwe yongera mane okuyika mpaka tuligeno mu iguru kandi na Bible ne gamba tulibo mu iguru tuliba nturamya ruhanga. So no retirement ekyo abantu batakinirayo oba nyine enzwi oba nyine omuyigo ndisigara nikoraki okuyaho omulingo gwo kuzena ngo kuba gukwahukana bokuboho iramani okobota kiyaguruka na bakasamota kiyazitera baito kuba no kyakoraki no kiyazina. I believe haliyo abantu kakusangwa nduga mu music sahazino bundi nkaika kasumi karugamu abanku bandekere ababere ni bankoraki ni banfollowinga kandi batebezebwa nenjiri so turoku kuhereza mukama obuhereza tibusakanga. And besides boba muzini ina following ina bafani are fan wone akakuhabuza kikaguzo kikakuchallenge mbomezi bwao. Well aba fans bwabauze bikaguzo bigumu buli kiro hakube biri obvious bya buli kiro babimanyire baitu bahabuza ebikaguzo bigumu hatinkeke ekimbo inege nsekerege no kuseka yagamba mali omusaijo no habuize nanko no trade park
we abuzege kaguze bafanze babuze bikabuzo nkebyo ndi inyo mukuru gamudihina abandi bayije of course it is their right beba bigumu bulikiro byone bikaguzo ebibakaguza kuyaho obigarukamo ko bano baza mazima ubutagumirira kuyo bachuire mukubabi nibo bijja kugumirira bite bikaguzo byona biba bigumu. Antusembera hampero ya program eno bigambo kibi wakwendeze kuha abarozi ba Kitara TV namuno abazini abakwegomba gamanti nyo kwenda kubanka kingi yogo nkwenda kubanka igime family bigambo kibi wakwendeze kubasibirira. Ebigambo ebingonza kuhereza abazini nibyo nti oboraba nokore kizina otakore kizina ekibagenda kubanza kubinga abana bato nibo bakitere oboraba nokore ekyo omanyi toina yobusumi burayiro takarugire music habokuba abantu baba ni bakura bagena ni abandi ni baburu obwire bwa music ati bana abato nibo bayina kuba ni bakufollowinga nikyo kurora for example itwe rundi nyowe rundi igime fan base yategena ne yongera kuba abato obakura bakura bakozereki begombere kinte kitukora baitu ati music yokora already muzairi tagonza gitera abana baro toli mu business ya music you just oli mu kintu kindi okuteka kuba nokore kintu ekia abantu bona capturing the wider coverage especially the young generation. Omuntu atagambe kikusisa omuntu abukwa omwana muto osakore kintu kyobusego betu bwakura ketegerezamu nagamba I think omuntu ono tali worth following omuntu ono ntamuhondera kusigikira ebimku muroramu so na kuruga no luzinga oikara no luzinga aba fans ba new generations oikara no luzinga betu obanu ukora ekintu ekitakwesitaza kabe munyadini kabeki ogenda kuba nukanyisa fan base so mbe ninsaba abazini yiya ebizina ebinamu engeso kutera secular music tikimanyisango okole music eyobusego kandi kugambire music eno etali yobusego ni yeri munasente okwanyonja kuzina mikoro esatu obwire bwa musana okwa bizina byange tibikwesitaza iwo linde kuzina ekiro hali yo muirima kikumaiso ina business intaito betu nyonku sobora kuzina musana nkagaruka nkazina naki ne kiro kyokai oja kuzina kiro honka bokuba ofunzibwe music yawe namuki okusorora toina market eri wider kakibenti na buli muntu abaine kigendero habwa kyazina betu nyonku gambira bora otafunamu mu music okwetaga okole music etaina age limit music etainamu ku expiringa habokuba buliro koka eri music eri bekozereki eri hoiro eso ikintu kinde kuterera basigazi mujonwe musabe. I'm telling you abantu bangi bakiyenere music yabo. That's why you see emalira yabazini bangi ebambi uburaut okigenzere no kihondera research has it abazini bona bakizire kuzina music eyobusegu eyaki baina mulingo bamaliramu omulingo gubi kubuyikaire no kiyena talanta yawe no gikoleramu ebintu ebibi ebitasemereire naronga temusemeza tasobora gikwera mu mugisa enjiri nkwenda abatebeze enjiri abazini murokoke muzine arabana bakunsasya wakaija amanyire nti kuzinotekwa kunywe njahe kuzinotekwa kuba oli muntu asisikaire otekwa kuba nonyo mwenge notamira niko orugwe hensoni kintu ekyo kinduma muno baitu setana ibira abana batyo oije nkusabire ogaruke hari mukama ruhanga semezo bomezi bwawe talanta yawe tandike kurugayo sekiya yo talanta tibiri byokunywa bitu gali magezi no gamba kankire tenti kanzinenti actually na music inajikora oli soba oyiri soba no yetegereza akuba bwokora ikizina otali soba onywiro tamiri nawe wenka bubukya nyinkya ora nikikuswaza wenka so saswirira studio okozerera loss so many nsaba abazini banze go ikaguze kizina kene kinkwandika kigenda mu bantu kigenda kora market kwisaneta balira music egeri business eyina kubikaro bale oyetegereze for example kirinka kugamba nti omuntu akusubura butusi omukiyanda takibazire takufuna abaguzi baitoli nakuolekya nti enjira bwetandikire kugwa hati kansubule butusi
kansubule nanka coats ma jacket abakuba injire koraki ekukwa kansubule eminvuli so na music niko kutekwa kugibara no gamba haro kinu kandete kino haro kinu kandete kino haro covid-19 bwire buno kandete ekizina kyo kuterera abantu oba abantu bakwetaga mukama ruhanga kantere kizina ekikuleta emitima y'abantu gisembeza hina ruhanga tikiri tibiri byo kujaguza rundi kantere kizina ekigaro mu abantu amani hakuba abantu bakozereki bahwire mu amani. Don't just bring music into Bokuba. You want to show off bagamboli wa kabi. Okuzina nka lili wine, okuzina nka abazini ba mane ba heru. Just kiri habu wao kwenda kora swaga. So raga abarozi ba Kitara TV. Abarozi ba Kitara TV nkubaraga kandi nimba sima muno. Habo kuhagira music ya bunyoro webale kuhagira David King webale kuhagira Igme family mukama baho mugisa ninsaba mukama mbasabire mbenzama mbasabire ninsabira abantu nywena abali Kitara TV mukama baherezo mugisa nabararra video yenu nindangiro bulsinge no bulinzi bwa mukama abomezi bwanyu ndangira mani agakoro bugayiga abomezi bwanyu na bulindwaire ziro mubiri gwanyu ninziragiro kukira mwibara Yesu Kristo mukama imukyo bomezi bwanyu kuruga mu mbera abakurakuranize kandi abagaziye mu byanyu byona murolo kusemererwa omunsene yabomire kandi mukama abayimuke mu byanyu byona mu plani zanya zikirize Yesu Kristo mgeni waitu amen. Utwaye tukora interview no aro bana bayira mujyano bahuze umuje Urugendo tirwanguhire ontere umukono gwawe muruno rugendo rusigayireyo uno musajja kabaine nkaina aina n'omwana nibagendo mu rugendo akasara w'omwana leka ikale hankaina nyowo mukurundu bate urugendo bakasanga abantu basekereza muno musajja ono doro musajja mukuru na rubata omwana inamanya lihankaina aho naho musajja kahindura amahayo mwana we yatemba hankaina omuzeyi yavuga kaina omwana na rubata urugendo bakasanga abandi nabo basekereza musajja ono doro musajja lihankaina tafireyo mwana muto na rubata aho naho musajja kahindura muyaga mbacho na atika turubate barubata na kaina yabu umurugendo bakasanga abandi nabo basekereza musajja ono doro musajja n'umwana ni barubata bambi kaina ya mugasoki muzeyi akatabuka yagamba tukyuse tugaruka muka omwana yamugamba n'obuturagarukayo nabo hali abandi omunseno tetumanyira abaana b'abantu amazima ekibakwenda mukama ontereho omukono gwawe muruno olugendo olusigayireyo ompemba bansi ebyako olugendo tirwangu